Pul kedul layu dodol mang wajik dempul. Hadi. Wih, liu misi damar. Ada cinta yang lumah kini. Wih, festival Jembrana kedua. Aduh, liang. Ada yang titiang perkenalkan kempes. Pergino cinta yang lapipis ngaturang ayah den. Niki calon narang kuning. Misi rangdo, yang calon narang misi rangdo. Apu keranan rangdo sangkal nyelep. Layah dawo, matum lonton, gigi ngenah. Siapa bisa hadiah satu buah sepeda motor? Aduh, rangdo sangkal nyelep layah. Ulian liuna ngamah tabio. Nyelep layah rangdo sangkal penyingaan rangdo melonton. 2 kilo ngelek-lek tabio. Munyin rangdo ken-ken munyin rangdo. Wah, bos liuna ngamun tabio. Sing ado rangdo manis ada. Aduh, drama calon narang kuning cerit. Iya cerit niki. Tiang kone memarkan kone cerit. Jangan cerit masih. Sing tawang penonton mana lion bakal blog-blog. Ada jelema budu-buduan apa balik. Yang saja menjangkut jumah melelimo bonglah pana. Ngelek-lek kejagat nato makadang. Mau balik rangdo liuna ngamah tabio. Wah, sangkal rangdo ngang. Ulia berkerasa makan tabio. Dia niki kempes kone memarkan cerit. Driko dijagat dirah, dijuk ada madan gitu. Ben marubusa orain. Didirah kan. Oh nah didirah kan. Padahal bo pulas. Uli jam 5 payas. Kati keping bungut. Iyan sampun mau payas karena dadi ngelek-lek napi tiang sing dadi. Kaden kengkeng dari pergino ka enak kaden. Ada mau balik asal baut hahaha.
Tadi pergino asal bong payas ngelek-lek apa sing tadi. Jajo tilang nyana bisa cicing ama. Ada belian yo bener. Bosul mah payas, kertas-kertas dogen nu. Oh nyenu ne. Yo nyenu ne mah balik. Patuh. Patuh, yo dan aku patuh arte budo. Asal ada nak ramenya ngigel, nak ramenya wah kakak sandal hilangan aget dijaga nato bagus tong balik aja di lapangan bisa kobra buat tunggu nas polongan nggih merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 batas tunden ngigal kan tunden megendeng ke tunden mebalik kakak kan kudu wat kaleng zaman dulu mau perang wih nggak bawa senjata pejuang apa sih ngesop dengan bat kaleng mah ngajak kurnan oh jani len ngajak kurnan balik sinetron megelut megenep batas tunden mebalik sing duga aduh ngelanya mau jelakoneh aja metelolet om. Woi, telolet om. Boy hilang zaman telolet. Kalian ayang. Ada ceri-ceri wayang Jawa. Derek-derek sedoyo. Weh, ngoyong. Ais. Oh, jelemu seni nih. Nah, awak tumben kalau ada Chandra bang. Nah, ngoyong. Wih, kejeng matan. Irago semua paling jelek di jaga dira, ne buih jelekan. Kedemenan mitis lemun ne. Irago mau masuk berang ne buih beriga. Aget bosen di jembrano lekad. Nah, ina. Cacaden memara pesu. Engken Cacaden memara pesu. Takonin menah mara pesu. takonen. Mencan mau takon jak ci. Men metimpal kan metakon. Apa takonan? Aku nya sing takonan. Ye, apunya sing takonan. Cinya dan ci. Ada encang. Au. Agung Komang Gablar. Adon Agung kene muan. Ada. Wih. Yuwari ora na Agung kene muan. na Agung Komang Gablar. Bisa do jele aden. Mau jele aden jele di jan melah. Ajak limo menyamo. Ah, Jak limo menyamo. oh si mutakon enggak jadi kudon si menyamo cai. Nya ngorai. Oh, nana. Adi galak adi cai. Adi cai ne nanang no. Awak sing ngelah nanang jelek gitu kok bang. Ya sewajar ajak ngigel bu orangnya tengah kalang ado cai mengajar ramu ngigel buket tua. Cai. Nanang ten mau balik Mahabharata. Wih. Apa Mahabharata tuh? Kan jak limo menyamu Panca Pandawa yo. Oh, Panca Pandawa mula menyamu jak limo. Ane paling komangnya. Hah? Ane paling komangnya. Arjuna. Cang paling komang masih. Jua cai ngaku Arjuna cai. Ada aku Rajuno. Man Panca Pandawa menyamu jak limo. Jak limo. Oh nomor telu nyen. Arjuna. Man cai kok nomor telu. Paling komang masih. Man cai Arjuna cai. Sing ado ora Rajuno, pokok paling komang. Adi galak adi yo.
Lu ngulang Pancu Penau di Pancu Penau nya mak. Ini paling komangnya Arjuno. Cang paling komang kan cai Arjuno. Aduh mata Arjuno kanjat sampi aneh. Cai buat ajak ngigel cai. Len doen. Ini main drama dan cina mah. Main drama nih aden. Aneh ngora main polinya. Dua kepecit tanduk nyawa. Aneh main polinya. Aduh akeh orang main poli. Bu nawang main drama di metakon buin. Suka ngajak jelema kritis-kritis ngene ngomong. Suka masih ngajak jelema nyem-nyemak ini. Nenek ceritaan saya ajak Wakim memarkan dini Di Jo. oh busa sih maca skenario cai pesu Lek skenario baca nasi je kone ama betak basang. suka cinta jelemone Suka masih ngajak jelema ni. mekiken main drama baca naskah sret Dijo berperan sebagai apa cai Berperan sebagai paling komang. wadah emang sur bu cai masuk drama Dong ada lagi yang masuk ke drama. mencai ngelek-lek mai Cai ngajakin. pusing ngajak jelema kene Cangbo ngajak enci mang gablar nya petang main drama ci Kang Wan dadakan nih skenario nya na baca ngantek ditu kan gede cang Nah, Cai ngemang skenario damping nasi kan nasi jam di jemak cang. kanto malu baca do lek-lek nasi Lento baca nasi lang. menjadi cai nawang dijo marakan cai dijo marakan Dijaga nato. ceret jelema apa cak ngomong ceritanya drama dijo main artian cai memarakan dijo dijaga nato pur karwang jaga nato nih Boy jaga nato ngujang metakon ben demen gati melok-melok nih. nak ceret Nah cerit dijo nak sing maju cina ngorain. ih kayak nasi nawa mah nya nawa lamun bayar ke bupati nyem lian nasi cai mah Kang Owa. nenek kewa ngajak jelemu kene ceritan cang ajak ci memarkan dini di dirah Kone. adik kone ci Wih. Kan gitu nak ceritaan kan kone len sajaan kan dirang deng dirah cang oyong jani. Jadi jaga nato kan misi kone artinya. wadah oh coba Coba. si jacang memarkan di jagat dirah cerit Oh cerit. oh jangan bercerit jelemu sak aja mainnya Oh nawang ci memarkan nyen ngoyong di dirah nyen Pak Bupati. hei Sing Pak Bupati oyong di dirah. di satuo cai Oh, lelen duen Di satu. au Man lat maca buku agama sing gitu. au Anu aden. nyaden Apa aden misi nateng dirah isien. apa aden Nateng dirah. nateng dirah Kenapa? sangkal baca naskah cimken main kok hati aja jelmu kene-kene ngigel Nah tuh bu. Isap nasi ini damping kan isap aden. di Jemberano nak bolangkap lawak nawang aji gelondong subuh kepek Bu kepek. aji marmo lengarnya kenyang bos semengah ke telepon aduh sakit bungut gigi hilang Melantas cipidan. engken Marang tuh. oh ci nggak cepawa bang bangga cio Sing metakon gen kaden jok bareng gitu. raman dugo bang cepa bang bangga nak langka ada pelawak di Jemberano sangka ragu perlu generasi muda tuh ken ragu mengorbitkan pang dari pelawak masih kalau ngidolas dari perginon arah Tengken. hidup pas-pasan serta tuh asal ngojok seret ngojok semeton ampuro kangge ngaturang ayah
ngayah-ngayah doen. Sing mampu ngayah mani bangke kan masuk surga kono. Engken Bangke masuk surga. nyengoran. Keto dingah. Keto dingah. Ini ceritaan mau ceritaan Ci. Oh dini memarakan Ci dari waduan walu na teng dirah. Bareng jak Ci. Walu na teng dirah artinya balu uli dijaga dirah tuh pang Ci. Oh dealer lea. Dealer. Oi. Orangnya mau di negara. Ben pidana dona nyicil lea. Cai pun mendaftar tanpa uang muka. Langsung mang jiket lea gitu. Waduh tuh. Dini mau didirah tugas. Asal adone bajang-bajang artinya bisa nagem gitu ngelea. Gampang bisa ngelea. Adi gitu. Pang sing kene bocah rojani. Woi midahang ale orang setrum listrik seret. Bisa ngelea sing jumang deh ibu-ibu. Meme tuh nanyakan bisa ngelea res. Oh sing bisa ngeres cooker. Yo ngelea. Bener. Onyo takut ke lea, cang ale lea. Kengken Cang ale lea. Adik gitu. Anggo sirkus. Lumayan lea ubuh banas ubuh. Anggo sirkus 5 tali duduin kupon. Mengelah Ci boleh ya? Bo ngelah lea. Konden bakat. Konden mati lea. Konde di perempatan ngantian sing adu bani. Konye ngantian lea di perempatan tuh. Cang. Ci ngantian. Jele mau jeles sing bani boleh ya nampingin nih. Bisa summer. Oh lea nih apa kayak cai kadan boleh ya cai. Jeli kini ada sejarah. Sejarah ado. Apa sejarah Ci lea? Tapi jelek kini. Oh sejarah Ci kengken. Tetep ada history. Oh nana sejarah Ci kengken. Meme jawaban icang malam minggu megai. Kengken. Megai. Oh odalan. Sing. Malam minggu kengken meme megai. Main odong-odong. Oh main kene meme ya. Bi. Begitu. Beling meme icang. Oh beling. Beling. Oh ada bapak beling. Dong boleh cang ngomong. Iya benar. Meme beling. Meme beling. 8 bulan sing gitu. Oh 8 bulan beling. Takonan kebalian. Kengken. Takonan kebalian. Adik sing ke dokter Ci takon. Zaman tuh sing adu SG. Oh kebalian Cai. Marojani ado. Begitu takonan ken. Kene balian mepedo. Adi balian mepedo Cai. Mengke. Ngeniko balian not. Ngeniko nak mesip-mesip gitu dingah. Mepedo jangan ngeniko patuh hasan. Ngawagin Ci ngomong. Kene balian ngeniko. Kengken balian. Pak Agung kayak itu. Nya orang Pak Agung. Bapak Nica. Ada Pak Agung. Nah. Adio pede. Dong penjuari ngaku Pak Agung, awak mau kita sing juari awak ngaku Pak Agung. Bapak Nicang Pak Agung. Pak Agung gitu. Mani panak lekat muane caro syair. Caro syair di Arjuna tuh. Nya gitu. Balian. Begitu sing gitu. 9 bulan lantas. 9 bulan. Pas bukaan 2. Aduh bukaan 2 tuh. Kamu nak beling tuh bukaan kudusan lekat. Bukaan sio, bukaan kudus. Cang bukaan 2 lekat. Adi di bukaan 2 Ci lekat. Ongkep dengan basang ngeh. Nih jelema nakal Cai. Bayangkan 9 bulan bukaan 2 tuh dengan basang amat ongkep. Budi sisi kan kene-kene. Kaling dengan basang. Oh nana bukaan 2 Ci lekat. Nih bukaan 2 sing itu. Teras maluna pesuyo. Enak lekat mulut teras Cai pesu. Tuh bu bener adi cipede adi. Nah, teras maluna pesu. Teras lekat. Nih bu tengah-tengah mate nyangket. Dijo matan Cai nyangket. Itu di Golawa. Oh, meme majar-ajar. Sing. Mau di Golawa tuh. Ngerti anak bedek masa dini cang ngomong mone ramen. Maksud Ci? Di go meme nyangket gitu maksudnya. Oh gua lawa memen Cai ya. Dong kini kenakan majar-ajar lekat panak dong lek misi dua ka. Golawa. Oh artinya di guan memen Cai lekat. Matan Cai nyangket. Oh bener bucini anane matan Cai. Tell me segaon. Ini mau misi Golawa. Maksud kan pangseruan masa dini cang ngomong mone do dane rame. Oh gitu. Oh enak ngaya. Ngaya pang sing ngala pedang nyanan. Ngaya hujan. Oh nyen engla mana arang do.
Rang dong panaannya jangan ten. Ah, Rang dong panaannya jangan ten. rangdi. Nya asalnya. Nya. Nya. Oh, Ngayah hujang. ning kan waluna yang dirah kan ngelah panah. Ngelah panah. Nah kadang-kadang yo batren nyetrum, Kadang-kadang sing. kadang-kadang sing. Nah patu cur memen. Besip. Nah beda-beda tipis ya Beda memen. tipis. Memen yo anyang-anyangannya anyung-anyung aja leman. Jangan-jangan nyem-nyemnya beno. Misi nyem-nyem. Nah pokok Misi gitulah. nyem-nyem. Oh, Kalau yang nak busang orang ke pameran yuk. ngujang. Meli celuluk gitu. Boy. Bang meme pang patu kena cara memen. Ada. Weh, baca skenario pesu. Maka jangan sih baca skenario sekan drama. Nu nganggo pupur polon. Ada ingin apa sih? Dosa. Yo nyen. Nu ke Tanjung nih, Bu. Oh, taman kota nyen. Oh, pasti melang lampu di itu. Makelap kadi ngalap bungang. Nah, pegat gigian sepedo nih. Apa ulung? Ada batis ketep-ketep. Oh, ini saja. Daunnya nepuk. Apa? Anjum. Nih. Kumat nih kumat. Nih, Ah, nain. penaen. Dong nyisen ngigel pesu. Semua orang main drama ngelek-lek ngigel pesu. Asam urat polon. Leserali mau leser busuut. Ada nu ngegeng. Cara wayang Jawa babaan. Aduh. Muan jege. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum di pura. Adi june. Ah, Ijo sama. jelmu sing ngedat nih. Di jone gitu. Notut baca tuh. Ada memeng kan? Engken? Ah, Ada abu-abu pagi. gambaran kan ada. Kamaran. Oh, engken. Enggak. Kayang geruguh megelang. Ada cara kedes daro cang jumah kini kayang geruguh megelang. Adi serwi gela barong polon. Bareng nggak gongseng. Jaken nenek dari apa cari? Wah, Patuh nasib jacang. dong. Ini mari jelema mau dadakan doen. Tadi apa cerit? Weh, busa sing kebacuan cerita di tengah sing kebacu. Saya ngadu. Sing ngado Dijan kejang. di samping nasi itu mesti letas red. Itu jadi jang. Aku tak deh. Jadi Ratno mengali nih. Jadi nggak beda ngomong. Ah, nah bumur bobi asu ngomong gini. Jadi Ratno mengali, mulu barak bok. Ratno mangali modern ada. Adi wak Pak Jele itu. patuh tuh nyam.
Didirah sing ada jelemu liang. Apa kena mamang? Iraku termasuk paling liang ya Den. Panak memen kayak kiti-kiti nih. Iklan jadi ngalih gak dadaan, dadian gak sang nawang, dadian nawang. Dadian apa kan cerita? Dadi Ratno mengali. Kente kok ban yo. Cerita. Oh cerit. Oh, ini ngambil cerita Ratno mengali nih. Oke. Oh. Kene pejalan. Ah, Engkes batis Ratno mangali. Oh kene. Oh. Oh biasa inget kene. kalau mungkinnya kok gede pempes tuh. Bok pempes nih. Dadi Ratno menggali mekurnan cerit. Saja marah inget. Engken. Keling cerit gak yo? Ah, Keling cerit yo. adi mesti cerit. Ngeling saja cerit. No. Ah, Ibu gak kan bisa ngeliat. oh. Adi orahan, adi. Mau ramai nama balik itu orahan. Panak segaon aslinya. Sangkal cai maru pesuarain dong ngomong nyaman membe bisa ngeliat gitu cai bener. Mantap nah. Oh, Kengken. Nak yo sing ningah ngonyo tuh. Oh, Kengken. Bisa ngeliat ya ibu. Oh, Sing ada naknya jak po. Sing nyaen jak man ngulah kurnan dan gak kan buru-buru mah man kurnan besenya tadan ah. nya tadan. Raja Salman Aden. Hei! Adi juga dia di cerita cai. Musik Raja Salman Aden. Len dong len. Oh Len. Lek kemu Raja Salman. Cerita empu bahulo Raben. Empu baule. Oh, Tes empu baule. oh. Raben gak tuh. Raben Ratno mengali oh. Gak uliang apa? Kengken. Uliang gak konen man buan madu uliang. Oh, liangan nih. Jani hijau jani. Ini juga telepon yo. Banyak apa lain gak ibu gak? Opang leyakin terus polon. Oh, sing mang ngajak ke pameran sing man. Man. Konen malam pertama. Ah, Konen malam pertama. sebut bosud. Sudah. Angkat sun apa karena Pura-pura ya teman jaga po. bisa sing demen Pura-pura demen ya jaga. pura-pura demen. Oh, jadi ngora suwun. Murah suap ya kentung agak nawang. Dijun cuma di kelapa. Menat. Cai sing tadi ngomong arten cai. Ndep. Asal ngomong cisalahan. Hmm. Karena mengali nyebak yuk. Mako. Tunai nyebak bawang bawang abo lamun sing abo minyak angin sing apa yuk. Kalau ngeleng kalau matan tuh. Iya seliu. Oh Jani. Ah Uliana Jani. Pang sida mulai. Apa lontar pengkeliakan apa maleng ah? Pemaleng pelaiba. Oh Jani mulai.